Profesor Dušan Vladislav Pažđerski, porjadni profesor i šef katedri za slavistiku filologijного fakultetu u Gdańsku, Poljskej, bešadoval nješka o počatkoh kašubski literaturi. Kašub je menšina okružena so velikima Slavjanami i to prinoši inšaki problemi, jak keď ste okruženi so Germanami abo Romanami, jak co máme u Rumuniji, pretože slavjanski jaziki podobni i vec asimilacija švitša. Češće bešadovaz na svojim jaziku, pretože še slavjanski jaziki mišaju. Tak isti slučaj i pri Rustacoh. Profesor Dušan Pažđerski še interesuje za Kašubok, za kašubsku kulturu, jazik, literaturu i tak dalje. To coška nove u Poljskej, pretože to zeška celkom na marginog nauki bilo dluho što to nje robelo. I to interesantne i za našu, i naukovu javnost, i za studentoh, a možeme i vidjeti, i vjerojatno, že kad budeme vedeti to preučovati, že jest tu i to, co može na dajaki sposob powiązuje, albo holjem ukazuje bliskosti, u ktorých še často u takih društvach nachodza menšinski zajednici, tako jak povedzme naša. Odzeljenje za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novim Sadze už za skeljo rok ima sotrudnjstvo z katedru za slavistiku Filologijnog fakultetu u Gdańsku. To bar dobre, bo studenti čuju prepodavanja drugih profesorov, čuju rižni temi i možu še zainteresovati za dejaki temi za seminarski abo diplomski roboti.